Gledate Dnevnik Radio televizije Srbije. Oko 23 sata studenti u blokadi došli ispred Radio televizije Srbije i blokirali sve ulaze u zgradu. Kako su najavili na Instagramu, izlaz će biti omogućen svim zaposlenima, ali niko neće ulaziti dok, kako kažu, se ne oslobodi RTS. Blokada će, najavljuju, trajati 22 sata. Radio televizija Srbije poručuje da je ova blokada u suprotnosti sa dosadašnjim izjavama studenta u blokadi, da se zalažu za slobodan rad institucija. Nasilno sprečavanje zaposlenih na RTS-u da dođu na svoje radna mesta predstavlja opasan iskorak u otvorene sukobe sa nesagledivim posljedicama. Zato RTS apeluje na studente da odustanu od nasilne blokade.